Окей, салам достор. Бүгүн бизде сабак уланып жатат. Мурунку сабакта биз present tense, мындайча айтканда subject pronouns'тардын атоочтордун өзгөрүлүшү, именно to be'нин негатив кылганы, отрицательный сүйлөмдөрдү, андан кийин суроолуу сүйлөмдөрдү кылууну үйрөнгөнбүз. Бүгүн бир сыйра кайталайлы, себеби бир-эки калып калган окуучулар бар эле. Еще плюс ко всему кайталаган болуп калабыз, Бүгүн Нуризага скучныйраак болуп калышы мүмкүн. Нуриза чыгып кетти окшойт. Окей. Бул жерден бир сыйра кайталайлы. Positive form. Positive form деген эмне? Жөнөкөй сүйлөм. Мындайча айтканда, не же болбосо not деген мындай негатив нерсе кошулбайт, отрицательный сүйлөм эмес, Биз to be эмне эле? Быть, существовать. Быть, являться, Я являюсь Марией. I am Maria. Мисал үчүн, сөзсүз колдонобуз аны. I am Maria. Эми ушул жерде to be, am болуп өзгөртүп кетет, Am канча өзгөрөт? To be, am болуп өзгөрөт. Is, андан кийин are болуп өзгөрөт деп биз сүйлөшкөнбүз. I am Maria. Эми мен Мария эмесмин деп. Not койсуңуз керек да. Эмесмин дегенде биз I am not Maria. Өтө оңой. Негатив сентенс кылышчу. Бул жерде not дегенде эле после to be кошуп коебуз. Билиңиздер эмми? She is. Let's say she is Nurgul. Nurgul эмесмин деңиз. Ал Nurgul эмес. She is not Nurgul. Very good. She is not Nurgul. Yes, that's right. Okay, come on, Islam. He is Islam. Make it negative. He is not Islam. Yes, that's right. He's not Islam. Good, come on. Let's say you are Umut. Come on, make it negative. I am not Umut. Yes, that's right. Or you are not Umut, yeah? As it here. You are not Umut. That's okay, that's okay. Okay, эми түшүндүңүздөр, Оңой эле. Просто nottу кошуп коесуздар. Okay. Эми болсо, let's do it question. Yes, эми суроолуу сүйлөм кылайлы. Суроолуу сүйлөм кылганда, бул жөнөкөй сүйлөм. I am Maria. Мен өзүмөн сурап атам. Мен Мариямынбы? Бизде просто сүйлөмдү ударенияны эле. Да, тура. Бизде ударенияны аягына эле коюп койгондук үчүн бизге мындай көп деле кыйын эмес да. Мен Мариямынбы? Бы деген ошондой бир немелерди кошуп коебуз биз. Бирок бул жерде Am I Maria? That's right, because what? We change to be. We put in the first place. Биринчи орунга коюп коебуз. To be эле чыгып кетет, калган баары ошол жерден калат. Come on, Umut, try. You are Umut. Make it question, суроолуу. Сен Umutсуңбу дейби? Ооба, ошентип айтышыңыз керек. Кантип айтасыз? Are you Umut? Yes, very good. Are you Umut? Кыйынчылык эч нерсе жок. Are you Umut? Come, Islam. Yes. Make it question, please. Are we students? Yes, are we students? Yes, are we? Көрдүңүздөрбү, оңой эле экен? Мындай чыгып кетет биринчи келе. Come, Nurgul, let's do with you. They are girls, let's say. Make it question. Are they girls? Very good. Are they girls? Okay,
Разобрались, да? Оңой эле экенин түшүндүк бул жерден. Аха. Бир сыйра кайталадык. Nottу кайталадык. Бир нерсени унутуп калыптырмын. Мисал үчүн негатив кылганда, мисал үчүн she is not, муну кантип кыскартыш элек? Isn't. No. She is деп. Isn't. Isn't. Себеби эмне she менен is'ди кошо турган болсок, анда мынтип эле койчубуз. А бирок негативи she өзү эле калтат. Is менен not'ту кошуп коебуз. Is and Isn't. он эле алып койдуңуз да, көрдүңүзбү? Onu эле алып коесуз. Алганы кошулуп кете берет. Бирок нужно запомнить, I am'га кошулбайт. I'm't болуп калбайт, m't болуп калбайт. Неге? Себеби эко кандай десем, мындай. Это исключениясы да. M't деген угулушу деле бир странный, ошондуктан кошулбайт, всегда узун боюнча калат. I'm not. M менен кыскартып кетет, бирок калгандары кыскарат. Бул жерде көрүнүп эле турат, кыскартылгандары. Эми биз бир-бирден бир сүйлөм айтайлы. Ошондо точно отурат. Бир жөнөкөй сүйлөм, бир суроолуу сүйлөм. Ой жок, бир жөнөкөй, бир негатив, отрицательный, бир суроолуу, жооу менен кылабыз эми. Come Nurgul, let's start with you. Make a sentence, please. Go ahead. Сейчас. Калгандар ойлонуп турсун. Окей, сейчас. She is a beautiful girl. Yes. Make it negative now. Is she a beautiful girl? Бул кандай сүйлөм? Negative. 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 She is a not beautiful girl. Почему she is a not beautiful girl? Почему артикль a башка жака чыгып кетти бул жака? Not всегда түбүдөн кийин коюлат, She is not a beautiful girl. Okay, make it question. Is she a beautiful girl? Okay. Ооба, анан жок деп жооп бериңиз, Жок деп? No? Let's try with the yes, yeah? Let's come with yes. Yes. She is not beautiful girl. Ооба ал эмес деп атасыз да? Ооба ал эмес деп атасыз. Ооба деп жооп бергенден кийин сүйлөмүздүн баары жөнөкөй сүйлөм болуш керек. Yes, she is. Yes, she is. Yep. Yes, she is. Эч нерсени придумывать не нужно. Убираем вот это. Көрдүңүзбү? Мына жерде she is, She is болгон үчүн жөнөкөй эле сүйлөм менен кайталайсыз. Бул жерде суроо болгон үчүн is'ди өзгөрттүңүз. Бирок кайра эле наоборотун эле жазып коесуз да. Yes, she is. Эми негатив коелу. No. No, she is. Бул негатив сүйлөм. No, she is not. Yes, no, she is not. Эми түшүндүңүздөрбү? Кайсы жерде yes деп жооп берсеңиз, жөнөкөй сүйлөмдүн формуласын коесуз. Эгерде отрицательный сүйлөм болуп калса, no, she is not болуп калат, отрицательныйдын. Түшүнүктүү болду? Окей. Дагы бир сүйлөмдү ушинтип жазып өзгөртүп туруңуз, Нургул апчы. Окей. Umut, come, let's start with you. Make a sentence. Could you please tell me? He is Europe. Very good. He is. Ал Европа деп койдуңуз да, бирок. European болот, Yeah, he is European. Европалык. He is European. Very good. Yep.
Make it negative. Yes. No. No, he is European. Жоқ. Азыр ал европалык эмес деп айтыңыз. Эмес деген бизде кандай болуп калат эле англис тилинде? Not, Not'ту кайсыл жерге коебуз? She is not European. He is European. Wait. Nurgul, don't talk, please. Come on, Ümit. He is not, He is not European. Бул сүйлөмдөгү ордулары аябай важный англис тилинде. He is not European. Бул европалык эмес дедик. Not деген просто не, да? Он не европеец. Не европеец. Көрдүңүздөрбү? Которулганда деле. Он не является европейцем. Опоңой орусчадан кылганда. Может быть, кыргызчада эмес болуп аягына кетип калыптыр. Make it question, please. Суроолуу сүйлөм. Is he? Yes, very good. Is he European? Very good, yes. Okay, good. Make it please, answer please, yes. Жооп бериңиз, ал европалыкпы деп атат. Ооба, ал европалык деп жооп бериңиз. Yes, he is European. Yes, he is. Very good. Бул short answers деп коет. Кыска жооп берип койсо деле болор, Yes, no, he is. No, he isn't. Okay, very good. Жакшы, дагы бир сүйлөм ушинтип жазып туруңуз. Кийин окуйсуз бат-баттан. Come Islam, let's have your sentence, please. Yes. I can speak in English. I can't speak in English. Can I speak in English? Wow, very good. I can speak in English. I can't, yeah? Am I right? Yeah. I can't speak in English. Very good. Can I speak? And answer, please. Yes. Answer, please. Yes. Жооп бериңиз, Ислам. Yes. Yes. Айтып жооп берип каласыз. Да, я могу разговаривать. Деңизчи. Я могу разговаривать на английском. Да, айтыңыз да. I can in English. Я могу на английском деп коечуз, да? Я могу разговаривать на английском деп коет, Yes, I can, or или же yes, I can. No. Кандай болуп калат? No, Not. in English. Speaking in English. No, I can't болуп калат, Can бираз бул кандай десем, can могу разговаривать дегенде бул жерде башыңыз айланышы мүмкүн, себеби бул жерде эки этиш бар. Пока про это не будем путаться. Ислам, make it sentence with the to be. To be менен бир сүйлөм кылып көрүңүзчү. To be. Yes. Просто I can speak дегенде, I can бул жардамчы этиш да, can. Бул main, ошондой эки түрдө этиш бар, кыргыз тилинде деле бар. Жардамчы этиштер. Андан кийин main verbs деп коет, основные глаголы деп айтканда. Ошондо can бираз башты айлантат. Аны кийин структурасын кийин дагы үйрөнөбүз. Бирок make it with the to be, please. To be менен кылып көрсөңүз. Например, let's start with the I am Islam, yeah? No problem. Okay? I am Islam деңиз. Эми негатив кылыңыз. I'm not Islam. Yes, I'm not Islam. Very good. Am I not Islam? Нет, это Почему am I negative? Yes, am I Islam, yeah? Am I Islam? Жооп бериңиз. Yes.
Yes. Mm, Ооба, мен Yes. исламмын деңизчи. Yes, I am Islam. Yes, I am. Кыскача эле. Исламды кошпой койсоңуз болот. Yes, I am. No менен жооп бериңиз. Mm. I know. No. No. No, I am. Islam. No, I'm not болуп калат, Исламды Аха. унутуп коюңуз. I am. Subject и ататоч менен to be-ни кошуп эле жооп берип койсоңуз болот кыскача элечи. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am деп кинолордон деле көрсөңүздөр керек. Кыскача жооп берип коюшат. Yes, I am деп мындай. Он прикольно Аха. звучит еще. Окей. Ислам, сөзсүз дагы бир сүйлөм кылыңыз. Азыр акырында сурайм дагы. Okay, Nurgul, let's get started with you. We are happy family. We are happy family, yeah? It's Yes. good. We are happy. Are we happy family? Are we happy family? Okay. Question, yeah. Yes. Yes, we are. Good. No, we are not. Very good. Make it negative. We are not happy family. That's right. Very good. Yes, nice job. Nurgul, nice job. Ümit, come on. Ümit, are you ready? There's bu. Go ahead, please. I like flowers. Men gülleri жақсы көрөм. I like flowers. I love flowers. Bu жерде to be гана. Bu жерде to be жок. To be эмне эле? Жок. I бул subject, бул ататоч. To be бул verb, глагол. Я являюсь кем-то. Деп айтышыңыз керек да. Мен анда токтоңуздар. To be-ни башынан жазайлы анда. To be бул быть деп айттык, To be. Эгерде сүйлөмдө бул кандай ролду ойнойт? To be деген. Бул көбүнчө сүйлөмдө көрүнбөйт. Мындайча айтканда, биздин кыргызчада же орусчада. Мисал үчүн, я Мария, мен Мария. Бул жерде to be-ни көрүп я являюсь Марией деп айтам да, туурабы? Ооба. Же мен Мария болом деп болом деген to be жок, Ошон үчүн мындай болом деген нерсе көрүнбөй калат кыргыз тилинде, орус тилинде. Ошон үчүн бир аз кыйналасыздар. А бирок англис тилинде to be сөзсүз коюлат. Эгерде башка глагол main verb жок болсо. Например, сиз айтып атасыз, I love flowers деп атасыз. Например, бул жерде to be барбы? To be, мисал үчүн to be I am love flowers дешиңиз мүмкүн. Же болбосо ушинтип койсоңуз, я являюсь, люблю цветочки деп которулуп калат да. Ошон үчүн бул жерге to be коюлбайт. Себеби эмне? Бул жерде өзүнүн to be'си бар. Өзүнүн этиши бар, верби бар. I love, я люблю цветы деп. Бирок сиз азыр to be менен кошо сүйлөм түзүңүз. I am mother. I am mother. Мен апамын деп айтып атасыз, Ооба. I am mother. Very good, yeah. I am mother. Okay, go ahead, please. Mother. Am I mother? Am I mother? Жооп бериңиз. Yes, I am. Very good, yeah. Yes, I am. No. Not I am. No. I am not. No, I am not. Not менен no'нун айырмасын билесиздерби? No деген жок деген. Not деген эмес деген. Не?
Yo болсо не? Ошон үчүн no, I am not. Not десеңиз, бул болбой калат. Not деп жооп беришпейт. Okay, make it negative, please. I am. No, I am not. I am not. Аха. Эми отрицательный, мен апа эмесмин деңиз. I am not mother. Yeah, I'm not mother. I am not mother. Okay, good. Go ahead, please, Islam. I am a musician. I am not musician. Am I musician? Okay, let's talk about this. I am musician. Okay. Negative. Ne dediniz? Negative sentence. Okay, I'm not musician. Am I? Am I musician? Cevap veriniz. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Very good. No. Not I am. Not I am. I am not. Путаемся, очень сильно путаемся. Караңыздар. Am I? Сейчас. Бул жерде жаздык, Мисал үчүн, am I? Мынаны бир карайлы да. Мына суроолуу сүйлөмдү алдык биз. Суроолуу сүйлөмдү алганда, yes деп жооп берсек, бул жөнөкөй сүйлөмдөй кылып жазабыз. Бул жерден көрүп атасыздар, Yes, I am. А эгерде жок деп жооп берсеңиз, no, I am not. Negative sentence-тикин аласыз. Бир гана суроолуу эле сүйлөм кылганыңыздарда, эм кылып башына чыгарып бересиздер. Больше ничего не нужно путать. Местоларын алмаштырбаңыздар. Дагы бирден жазыңыздарчы, еще раз. Давайте сделаем. Дагы бирден ушинтип сүйлөм жазыңыздарчы. Сөз to be болсун. Окей? Okay, go ahead, please. Yep. Нургүл. He's the teacher. Кандай? He is the teacher. He's a teacher. Эгерде teachers деп койсоңуз, ал учительницалар, мугалимдер болуп калабы? Ал. Единственное число же. Don't add R. Yes, okay. He's a teacher. A teacher. Is he a teacher? Yes, he is. No, he is not. Very good. Yep. Make it question, please. He is negative. not a teacher. Very good. He's not a teacher. Nice, nice. Not a teacher. Very good. Yep. Umut, come. Let's. Yep. Let's start. She is student. She is a student. Yep. Is she student? Yes. Yeah. Very good. Student. Yes. She is. Yes, she is. Good. Yeah. Not she. She's. No, she is not. Эми туралды. No, she is not. Siz ушул негативде бир аз адаштырып атасыз, Суроолуу сүйлөм бергениңизде, например, бунун негативи she is not болот атпайбы? She is not a student, Негативи. Ушуну эле, но жердин эле жарымын эле кошуп коесуз. No, she is not деп бул жергечи. Эч кыйынчылыгы жок. Же болбосо yes, she is деп жооп бердиңизби? Ошого эле no деп кошуп коюңуз, not деп кошуп коюңуз. Эч кыйынчылыгы жок. Оңой. Окей. Not деле кошуп коесуз да, no деп жооп берип атканыңызда. Yes менен экөө окшош эле. Not деле аягына кошуп коесуз. Окей. Ислам, go ahead. She is young.
She is not young. Yes. Is she young? Is she young? Very good. Yep. Cevap veriniz. Yes. Yes, she is. Yes, she is. Very good. No. Is not. No. She is not. No, she is not. Апа бала окшош катаны кетирип атасыздар. She is. She is деп жооп бердиңиздер, Ушуга эле негатив кылганда not деп коюңуздар да, кайра суроолуу сүйлөмдү эмне кайталап атасыздар? No, is she, is not деп элечи. Анда subject каякта калды? Атоточ каякта калып калды? Местоимениясы жок сүйлөм кылып атасыздар да? No, she is not, Сиздерге домашний задание ушундайдан бир 10 сүйлөмдөн жазсаңыздар, вот точно запомните. Мен түшүндүм. Сиздер кылып коюңуз. Гол үйрөнгөн жакшы. Гол менен көп жазыш керек да англисчедечи. Ошондо сөздөрдү жаттап каласыздар. Окей. Okay. Possessive adjectives, we had it. Okay, now let's go and practice. Если что, өчүп калса, кайра жөнөтөм, На 10 минут калып. Okay. Okay, let's do some exercise from the grammar book, and then we will definitely understand it. Шуну точно түшүнүп калабыз. Менин оюмча. Бир-эки exercise. Okay. Write the sentences in the negative. Okay, негативтен кылайлы. Отрицательный. Islam, let's start. For example, I am British. Кандай болуп калат? Мен британец эмесмин. I am not British. Yes, I am not British. Very good. Go ahead, please. Umut, make it negative. They are Brazilian. They are not Brazilian. Very good. They are not Brazilian. Okay, go ahead, Nurgul. It is in South America. South America. Yes, South. South America. It is not South America. In South America. It's not in South America. Good. Islam, go ahead. You're not French. Yes, you are not French. Okay, good. Now make questions and short answers. Make questions. Суроолуу сүйлөм, short answer. Yes, I am, or no, I'm not. Эгерде тик болсо positive, X болсо negative sentence, okay? Okay. Go ahead, please. I in room 10. To be koyuңуз. To be. In I room 10. In to be эле. In. In деген to be барбы бизде? Жок да. Жок да. Жок. Не болмады. Am I room 10? Am I in room 10? Мына жерде қойдым. Жооп бериңиз. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Go ahead. Next one is Umut. Жардам берме жок. Қойыншы көрбей жатсың. Italian. He жоқ. It's Italian. Мүмкін. She is
She is Italian. He is it Italian. He is it Italian. Жоқ. Итке кайсыл чүбүнү кошосуз? Почему? Эч нерсени ойлонбой эле коюңуз. Ит турбайбы даяр? Ит деген. Унутуңуз, хини унутуңуз. Итке кайсыл чүбүнү коет элек? Italian. Су берип кой. Итке кайсыл чүбү коюлчу эле? Or is коюлчу эле, кайсыл бири? Is it is it Italian? Аха. Жооп бериңиз. Негативкен. Not. No, is it? No, isn't. Атоочканы. No, it is not. No, it is not. Же болбосо no, it isn't. Эгер кыскача айтырмын десеңиз. Унутпаңыз. Go ahead, next one. Ислам. They student это is they, наверное, или in they. Почему is? Зейге кайсыл чүбүнү койчу элек? Можно ответить? No, wait, no. Are They they деген. are. They are. Аха. Эми суроолу кылыңыз. Are they? Yeah, are they? Are they students? Аха. Жооп бериңиз. Негативкен. Are not. Are not деп эле жооп берип коелу элекпиз. Жок, биз студент эмеспиз. Алар студент эместер дебейсизби? No. No, they are not. They are not. No, they are not. Or they aren't, Okay. Кийинкисин үмүт эже кылыңызчы. 4-тү. He from the USA. USA. Аны унутуп бериңиз. Майли, ал макул, ал эч нерсе эмес. Хиге кайсыл чүбүнү кошчу элек? He is. Жок. Суроолу болгондо. Не подсказываем, туруңуздар өздөрү кылсын. He is from. He is. Бул кандай сүйлөм? He is from USA деген. Ал сүйлөм. Жөнөкөй сүйлөм. Эми ушуну суроолу кылыңыз. Is he from the USA? Жооп бериңиз. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he's from. Yes, he's. Yes, he is. No. Жооп берем десеңиз, yes, he's from the USA десеңиз деле болот. Просто кышкырт кылып коюп атпаймынбы? Кыскача кылып койсо деле боло берет да. Yes, he is. Негатив планмы? Кылып көрөңүз, кылыңыз. No, he not. He's not. No, he's not. Эми тура болду. Кийинкисин, Ислам, let's go ahead. Yes. You are. Бул жерде суроолуу сүйлөм. Сейчас. Are you? Да. Are you? Sure деген не? Are you sure? Ты уверена? Что так? Ты уверен, доктор? Are you sure? Да, мен уверенмін дегенсізші? Сейчас. Да.
Are not. Okay. Are you sure? Bolchula. Are you sure? Islam, go ahead. Yes. Islam, go ahead. Кошулду? Да. Yes. Да. Islam, go ahead. Да, кошулду. Таппайт. Yes, you are. Лазер, звук у меня проблема-то. Не подсказываем, пусть сами делают. Okay, okay. I'm sorry. Islam, go ahead, please. Are you sure? Сам пошла кушать, да? Подключился со звуком. Пошел, да? Yep, go ahead. You not. Yes, болтаты. Yes. Are you? Неге сурал сүйлөм? Нет, это you are. Yes. Yes, you are. Negative clause. You not. No, you are not. Окей. Bir sıra daha video buluruz. Hazır biraz daha şöyle сделаем. Okay, complete the dialogue. Use contractions if possible deydi. Contractions деген кыска формасында өтөт. Hi, I'm Mark. Okay, давайте bir-birden окуп кетереличи. Islam, start please. Hi, I am Mark. Do the next Hello, one. Mark. My name. My name. Hello, Mark. My name is Maria. Okay. Ümit, go ahead. How are you? Нет. Yok. Diyalogda emnede turadi? Вопрос турат. Вопрос тұрады. You is you. Жоқ, мынаны қараңыз. Is'ти қайсыл учурда колдончубуз? You бул көптүк турда. Көптүктөр же болбосо ты деген, же вы деген түшүндүрөт, Ислам не болот? Are you Spanish, Maria? Ислам, go ahead. No, I am from Mexico. Yes, I am. Go Are ahead. you from Mexico City? Good. No, I am from I know Tijuana. Diana. Go ahead, Islam. No, I am. No, it is here. It's are in. Алтыны кылыңыз, алтыны. Am I? Причем тут am I? Tijuana бул не? Бул жерде I am from Tijuana деп атат. Tijuana бул город, же бир таун окшойт. Tijuana бул не? It. It. Itке кайсыл to-бени коебуз? Is. Is Tijuana. Is Tijuana near Mexico City дейт. Mexico City'ге жакынбы Tijuana дейт. Go ahead, Нургүл. No, it is. No. It is. Почему it is? No. No, it is not. No, it isn't. Not. It isn't. It is in the north. Yes, it is in the north. Very good. Umut, go ahead. Are you Yes. a student? Good. Please finish. No, I am
teacher. Yes, I am teacher. Are you a student? Да, сен студентсің десем, no. Бирок точка турат, көрдүңүздөрбү? Точка сүйлөмдү бүтүрдү. Кыскача жооп берип бүттү. Жок, мен эжекемин деп атат. Эгерде запятая болуп калганда, мына жерде I'm not болуп калмак, Okay. Let's talk now, okay? Мен бир-бирден сүйлөм берейин, суроо берейин, сиздер жооп бериңиздер. Islam, are you a student? Not. I am a teacher. Жок, любойын жооп бериңиздер. Эгерде чын болсо yes I am же жок болсо no I am not деп жооп бериңиз, okay? Islam, are you a student? Yes, I am student. Yes, very good. Nurgul, are you a bank manager? Banktın menajerisin. Are you a bank manager? No, I am not. No, I'm not. Yeah, I'm not. Umut, are you a teacher? No, I am not. Very good. Islam, is Umut a teacher? Not. Толук жооп бериңиз. No. No. Is Umut a teacher? No. No, is she? No, she isn't. No, she isn't. Is Umut a teacher? Ооба, мугалим деп жооп бериңизчи. Yes, she. A teacher. To be гана, to be. Yes, she Is a teacher. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Nurgul, come on. And is your husband, Guyongus, is your husband a bank manager? Yes, he is. Very good. Жок деп жооп бериңизчи. No, he is not. Very good, nice. Umut, come on. Is your son, балаңыз, is your son a teenager? Teenager бе? Совершеннолетний. Is your son a teenager? yes. Yes. Yes, he. Yes, he's. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Эми жок деп жооп бериңиз. No, he is not. Very good, nice job. Good, Umut. Islam, is your father a teacher? He is not a teacher. No, he's not a teacher. Ооба, мугалим деп жооп бериңиз. Yes, he is teacher. Very good. Okay, эми бир аз отуруп калды окшойт, Yes, he is. No, he is not. Сиздерге үй тапшырма болуп ушул бир 10 сүйлөмдөн жаза берсеңиздер. Хорошо? Okay. Андан кийин мага жөнөтүп коюңуздар. Же в группу скиньте, потому что бири-бирибизди текшерип дагы кичине ошибкаларды көрөбүз да. Я постараюсь проверить. Ада эмесе бүгүнкүгө болду окшойт. Үйдө сөзсүз кайталаңыздар түбүнө. Например, Үмүт эже сиз ardарды унутуп калыптырсыз. You is деп атасыз. You are, ошол түбүнө кайталаңыздар, кайсыл жерге кайсыл коюнчу эле. Ислам жакшы, бирок бир аз көбүрөөк нерсе билет экенсиң, адаштырып атасың. Мисалы үчүн кендер мененчи, мурун бир аз окусаң, эгерде английский жазыр окуп атсаң, адаштырып атасың өтө. Точно билбейт экенсиң да, ошон үчүн адаштырып атасың. Точно үйрөнүп ал.
his, to be'лерди. Хорошо, жооп бергенде местоларын особенно. Страница 125 ачсаңыздар, 125, но exercise бар. Же болбосо, мына жерде баарын түшүндүргөн биринчи темада. Present tense 124 страницада. Кандай кайсылар менен өзгөртүлгөн, кыскартылган формалары бар, Ушул страницаны бир сыра окуп келиңиздер. Окей? 1, 1A, 1B'ни сөзсүз бир сыра кайталап, мына exercise'дарда бүтүрүп келиңиздер. 1A менен 1B'ни. Окей? Кайталаганча. Окей, анда менсе бүгүнкүгө жетиштүү болду окшойт. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Рахмат. Ушундай вторник сабак. Вторник, четверг, Вторник, четверг кылып коелу. Ушул эле саатта бирок. Nice to meet you. Биз качан эле таанышканбыз да, буй? Nice to meet you болбой калат. See you next week, yeah? See you next week. Кийинки жума көрүшкөнчө, See you кандай? See you next week. Next. See you next week. Или see you the next week. See you the next week. Yeah, it will be properly. Okay, see you the next week on канча болуп калат вторник? Tuesday. Yes, on Tuesday. See you next week on Tuesday. Okay? Clock кандай болуп калат? Кандай? Clock 16. O'clock. Clock dedim. Yes. O'clock. At 4 o'clock. Ой, at 16, 4 болуп калат, At 4 p.m. деп коюңуз кыскача. At 4 p.m. PM деп түштөн кийинкиге эле чейин айтасыз. 24 саат болсо 2ге бөлүнөт го. 1ден 12ге чейин дагы 1 болуп бөлүнөт, Ошо эртеменки түнкү 1ден баштап түшкө чейин 12ге чейин AM деп айтылат. Бул сааттарды үйрөнгөндө дагы айтабыз. Саат 4 уже түштөн кийин болгон үчүн PM болуп калат. See you the next week on Tuesday at 4 p.m. Okay? Okay. Okay. Goodbye. Bye. Goodbye, bye-bye, that's all.